Murakoze mwese kandi mugiye kurikira no video tugiye gushiraho ubu ngubu. Muri ihangana nyine tugomba kubabwiza ukuri ko ibintu uko bimeze. Kuko niba wumva ari sawa ni byiza, ariko uko byagenda kose biri kuba, ibyo turi buvuge ni ibintu biri kuba, ni ibintu biriho. Ntabwo ari ibintu twihimbira twenyine, bishobora gushimisha cyangwa ntibigushimisha, ariko ni amakuru ahari kandi ngomba ko umuntu amenyesha abantu, nibyo byiza. None icyo nshaka kubabwira cyane cyane ni kuri biriya bintu bavuga ngo deportation. None ikibazo kiri ku kibazo cya Canada ubu ngubu. Tugiye muri Canada ubu ngubu. Ntawamenya uko Canada bitwaye kuri ibintu bya immigration, ariko Canada bakunze gukururwa na Amerika, bakunze gukora ibyo ino leta Amerika ibabwiye cyangwa ibyo bari gukora. Hari ubwo babikora gutyo, hari bimwe na bimwe Amerika igikopya kuri Canada, hari nibyo Canada ikopya kuri Amerika. Niba mubyibuka neza programme bita ngo ni Welcome Corp, ni programme kuvuga ngo abantu 5 bazane umuryango, ibintu nk'ibyo ngiye basa nk'ababikuye kuri Canada. Ariko ibintu byinshi, kuko Canada byari bisanzwe bihari, ariko ibintu byinshi cyane bikorwa muri Amerika muri Canada usanga rimwe na rimwe babikura muri Amerika. Ikibazo kiri nahangaha nuko Canada ifite premier ministre, ariwe bita prime minister wabo, ariwe twavuga ariwe president wa Canada. Ntago bagira president wo bakoresha, ni prime minister wabo niwe umeze nka president, witwa Justin Trudeau. None mbere Justin Trudeau yari yavuze ngo abimukira bose ngo bazakira, abimukira bose ngo bakunda abimukira bazabakira nta kibazo. Nicyo cyari igitekerezo cye, niko yavuze gutyo, ariko ni umuntu ukunda guhinduka cyane. Ejo bundi yarahindutse. Uko guhinduka ko byagenze gute rero? Ni ukuvuga ino gahunda ya Trump yo kusubiza abantu mu gihugu aho bagiye bava, impunzi, ko tuzi ko Trump adakunda abantu, nkuko za video nyinshi ndi kuzishiraho. Trump yavuze ko azakora mass deportation, gusubiza abantu benshi cyane mu bihugu byabo. Ngira ngo mwarabyumvise ibyo ngiye, kandi twashizeho video nyinshi cyane. Hanyuma rabivuze gutyo, ejo bundi twumva immigration officer wo muri Canada witwa Mike Miller, immigration officer wo muri Canada, nawe aravuga ngo abo bantu bose bagiye kwirukana bazaba bavuye muri Amerika kubera ubuyobozi bwa Trump, ntago natwe tuzabakira. Ni ikibazo kiri aho ngaho. Abantu benshi cyane, abantu babimukira benshi cyane bafite gahunda yo kuvuga ngo bajye muri Canada, kuko niho wenda batekereza uko bashobora kubaho neza, cyangwa bashobora kubakira, cyangwa batameze nabi cyane nka Amerika, nka buno buyobozi bwa Trump. Ariko n'umugabo witwa Mike Miller wo muri Canada, ari immigration officer muri Canada, uyu ngo yavuze ngo ntago bishoboka. No kuvuga bazagira deportation nabo muri Canada, ahubwo n'abantu bari muri Canada nabo batangiye kugira ikibazo, kuko kubera ibintu byo muri Amerika, no kubera abo muri Canada bagenda barebera kuri Amerika. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ibitekerezo by'abantu benshi cyane, abantu benshi badafite impapuro benshi cyane hanga, kubera uko Trump agenda bajujubya babatesha umutwe gutya, bari bafite benshi cyane, bari bafite gahunda nyinshi cyane, bari bafite za gahunda zo kujya muri Canada. Ariko bisa nka biri kugenda bihinduka, nta wamenye ukundi bari bubigenze. Nta mupaka wundi dufite n'ibindi bihugu, keretse basubiye iwabo muri Mexico, kandi ariho bari guhunga benshi cyane, kuko impunzi nyinshi cyane nabo muri Mexico. Sindi kuvuga abanyafrika, siko n'abanyafrika nabo barimo, ariko benshi cyane nabo muri Mexico, bo muri Dominican Republic, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo nshaka kubabwira ubu ngubu. Canada naho byahindutse, ubu ngubu bari kuvuga ngo ntago bashobora kwakira abantu bose bagiye kugenda bahunga kubera ubuyobozi bwa Trump. Icyo basobanura hanga, barasobanura uko igihe Trump yari ari president ubwa mbere muri 2016, mbere ya 2016 umubare w'impunzi muri Canada wari 6,600, ariko Trump afashe ubuyobozi kubera kwanga impunzi, benshi bagiye bahungira muri Canada. Umubare uhita kuzamuka ugera ku 10,15
muri 2016, 2017 na 2018 byase ko bizamuka byikuba hafi inshuro ebyiri, wenda tuvuge ko base ko bagera ku bihumbi 27 by'impunzi, kubera ko Trump adakunda impunzi. Urumva bose bakomeje kujya muri Canada. None ubu ngubu bafashe gahunda zikomeye cyane muri Canada zo kuvuga ngo okay, uko tugomba kubigenza kugira turinde imipaka yacu, natwe ntabwo twakwemera izo mpunzi ko none bashobora kuba benshi cyane barengeje urugero. Niho hari ikibazo aho ngaho. Ni ukuvuga inshuti bavandimwe mwese muri hano mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa mufite inshuti zirangwa zitemewe n'amategeko zaje mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, abo bose bafite ikibazo ko n'abashaka kujya muri Canada ntabwo biri bukunde. Ubwo rero uno mugabo witwa Justin Trudeau cyangwa Prime Minister muri Canada, ariwe perezida muri Canada, mu kiganiro yavuze ngo agiye kohereza abasirikare benshi cyane ku mupaka wa Canada na Amerika, kugira ngo abantu badakomeza kugenda baca mu nzira yaba mu nzira yemewe cyangwa mu nzira zitemewe, kugira ngo bagende bababuza abantu ntibaze muri Amerika, ntibajye muri Canada. Mbese urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Nuko rero nukomeza kureba uko bimeze, ariko sinzi, Canada ni igihugu kinini nacyo, bagombe kwakira abantu. Sinzi, ntabwo navuga ngo ndababwira ngo bakira abantu hoya. Icyo tuzi ko nuko hari ibintu byinshi cyane bajya bakora bari gukopora kuri Amerika, kandi ugasanga bimwe na bimwe bakabikora nabi. Wenda nashobora kuba nk'urugero, ubushize Trump yavuze ngo arashaka kurutuzi twose mu bindi bihugu, arashaka kurutuzi twinshi cyane dukure mu bindi bihugu atuzane muri Amerika kugira ngo abanyamerika babone akazi. Uno perezida wo muri Canada cyangwa Prime Minister muri Canada witwa Justin Trudeau aravuga ngo yego kabisa, ngenda gushigikiye muri ibyo, ngenda gushigikiye cyane muri ibyo ngibyo. Trump yakoze iki? Yahise ko afata uruganda rukora amakamyo muri Canada, ahita ko bakoraga amakamyo bakazana muri Amerika menshi cyane, amakamyo menshi cyane agurishwa muri Amerika akunze kuva muri Canada. Noneho Trump ahita ko ashira amataxe akomeye cyane, amataxe menshi cyane ku bintu biva muri Canada. Ibintu biva muri Canada byose yabishyire ku mataxe ari hejuru, yabikubye hafi inshuro enye uko byari bisanzwe bimeze. Hari icyo bita massive tax on energy, ku bijyanye n'umuriro, amashanyarazi, ibintu nk'ibyo babashiriho amataxe menshi cyane. Hanyuma kuri za business zose zikorwa ziva muri Canada ziza muri Amerika, bashizeho amataxe menshi cyane. Urumva, hanyuma bakavuga ngo block energy project, no kuvuga energy project nayo muri Canada bahita ko block. No kuvuga Trump ahita ko shipping, aravuga ngo ship of half cyangwa $500 billion to the USA. No kuvuga icyo kibazo cyose no kuvuga Canada ishobora guhomba hafi billion 500 zose kuri ibyo ngiro. None abantu bakibaza se ko uno mugabo avuga ngo ashigikiye Trump, uriya Trudeau, Justin Trudeau ngo ashigikiye Trump mu bintu byo kuzana utuzi muri Amerika, kandi igihugu cye kikaba gifite akazi, kikaba kiri no kuvuza investment zose bari basanzwe bakora muri Amerika, bakaba bazi ya tax y'amafaranga menshi. Ibyo ni ibiki? Hari na company yindi uwo mugabo yakuye iriya muri Canada ayijyana muri New York kugira ngo akore muri New York. Nukibaza ese uko ntawamenye uko bimeze, ariko hagati aho ngabo muri Canada bari barimo kuvuga ngo ese ubwo ari gutekereza, Justin Trudeau ari gutekereza yuko agiye kuba ministre ushinzwe imirimo muri Amerika, ko ari gusupportinga Amerika kandi Amerika irimo imumereye nabi. Ako nakantu nashizemo gusa, ariko icyo nshaka kubabwira kimwe gusa nuko Canada nayo birakomeye cyane. Abantu bose baba illegal bashaka bari gutinya buno butegetsi bwa Trump, bagashaka guhungira muri Canada, bizabagora cyane, haba ku mipaka, haba ku nzira zindi zo ku ruhande. Ubu ngubu Canada iri kudeployinga abasirikare benshi cyane kugira ngo bashobore gucunga umupaka. Urumva birasa nka bigiye kugorana cyane, ariko byose no kwihangana. Amakuru sinakubura kuyababwira ko niko bimeze gutyo. Sawa, murakoze, kandi Imana ikomeze ibafashe, mukomeze mwihangane, twese hamwe twihangane, ibintu byose bizatungana nta kibazo.
Ya sawa, mugire umunsi mwiza, bye. Inama umuntu yagira abantu cyane cyane uko bakomeza gukurikirana application bakoze, kuko niba waratanze application ya Asylum ugomba kuba ufite receipt number. Kurikirana iyo receipt number urebe aho ibintu byawe bigeze, kugira ngo nibagira icyo bakubaza cyangwa nibazagira icyo bakubaza umenye aho dosiye yawe igeze, cyangwa ube ufite ibipapuro byawe wanabigendana bimwe na bimwe. Ya niko bimeze gutyo, kugira ngo twese turibuka yuko iyo wakoze application yawe ya Asylum nyuma y'iminsi 150 n'amezi 5 ushobora kubona work permit, ushobora gutangira gukora, kandi icyo ni igipapuro cyagufasha gato kugira ngo kigaragaze yuko wemerewe gutura muri iki gihugu cyangwa uri mu buryo bumeze neza. Ya nuko nguko mugerageze murebe za application zanyu mwakoze za Asylum, murebe uko bimeze, mugende kuri receipt number mugatracking ibintu byose uko bimeze, nibyo byiza. Utarakora dosiye yiwe ntashobora kuyikora, nta kibazo, ko iyo wayitanze barayakira, kandi iyo bayakira urumva bagwa n'igipapuro kigaragaza uko bayakiriye. Ya ndumva ari ibyo ngibyo, kuko icyo twateganyaga, icyo abantu benshi bari bazi, ni uko inzira yo muri Canada ishobora gufungurwa cyangwa abantu bakareba uko bajyayo, kubera ko intanga bigoye cyane, ariko nabyo ntabwo byoroshye, birakomeye cyane. Sawa sawa, murakoze mwese. Bye.